Povodom obeležavanja 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, u subotu veče je u organizaciji Crnogorske kulturne mreže, a pod pokroviteljstvom opštine Budva, održano Crnogorsko kulturno veče u Lovćencu. Događaj je počeo minutom ćutanja kojim su odali počast preminulom Željku Šturanoviću, potpredsjedniku DPS-a i Skupštine Crne Gore, i intoniranjem himni Crne Gore i Srbije u ime bratstva i prijateljstva dve države. Crnogorsko kulturno veče bilo je, a što mu je i cilj, svojevrsna promocija crnogorske kulture, identiteta i običaja. Predsjednik opštine Budva, Lazar Rađenović, je video porukom izrazio spremnost da opština Budva u saradnji sa turističkom privredom tokom naredne letnje sezone obezbedi sezonsko zapošljavanje za zainteresovane meštane Lovćenca, Malog Iđoša i Feketića. Opština Budva je također izrazila spremnost da obezbedi besplatno letovanje za 3 omladinca i socijalno ugroženih porodica koji žive u Lovćencu. Predsjednik Crnogorske kulturne mreže Aleksandar Damjanović je istakao značaj 13. jula 1878. i 1941. godine, jer, kako je istakao, da nije tih datuma bilo, ne bi bilo ni 21. maja 2006. godine, kada su Crna Gora i Srbija obnovile svoju državnost. Damjanović je pozvao Crnogorce širom Srbije da se okanu crnogorskog inata, da se ujedine i da podrže formiranje Crnogorskog nacionalnog savjeta, preko kojeg uz podršku ambasadora Mićunovića, u kojem će imati pouzdanog partnera, mogu ostvariti svoja prava. Mi smo, kao i na svakom projektu, potrudili se da ovo Crnogorsko kulturno veče organizujemo na što bolji način i sigurno mogu da obećam da će od tehničke produkcije preko scenarija, zatim i program biti mnogo bolji nego što je to bilo prošle godine u Lovćencu, u Vrbasu, jer se trudimo da svake godine događaj iz godine u godinu izdižemo na što veći nivo. Sa posebnim emocijama radimo ovaj događaj jer ga radimo za naše bratstvenike u Lovćencu, radimo ga za ljude koji su prvi u Srbiji kada to nije baš bilo jednostavno, njegovali i čuvali ideju o crnogorskoj nezavisnosti, zatim njegovali crnogorsku kulturu, običaj i tradiciju, i iz tih razloga, iako nam je malo bilo prošle godine u Lovćencu zamjereno što nijesmo prvo, jer je ideja da ovaj događaj svake godine se organizuje u različitoj opštini, iz Lovćenca su nam zamjerili što to nijesmo prvo pokrenuli iz njihove mjesne zajednice, ali evo, tu grešku smo ispravili i uz pomoć partnera i pomoć mjesne zajednice smo uspjeli da organizujemo ovo Crnogorsko kulturno veče. Nadamo se velikoj posjećenosti i nadamo se da da je ova manifestacija na veoma dobrom putu da postane tradicionalna, što je nama u Crnogorskoj kulturnoj mreži cilj. Koristim ovu priliku da se zahvalim i Vladi Republike Srbije, tačnije Ministarstvu unutrašnjih poslova, zatim Vladi Republike Crne Gore, opštini Mali Iđoš, svim udruženjima Crnogoraca koje gravitiraju u Vojvodini, a posebnu zahvalnost dugujemo mještanima Lovćenca, jer niđe do sada nijesmo imali topliju dobrodošlicu nego što je to bilo u Lovćencu. Predsjednik opštine Mali Iđoš, Marko Rovčanin, zahvalio se Crnogorskoj kulturnoj mreži i opštini Budva na organizaciji ove večeri. Rovčanin je zadovoljan što je Crnogorsko kulturno veče uspelo da ujedini Crnogorce koji žive u ovom kraju. Opština Mali Iđoš je bratska opština Budvi. Budva je i predsjednik Rađenović poklonili našim građanima za 13. jul, dan ustanka naroda Crne Gore u borbi protiv fašizma. Poklonili su Crnogorsko kulturno veče, jedan veličanstven koncert. Izuzetno sam zadovoljan zbog toga. Ono što me posebno raduje da ovaj koncert ima humanitarni karakter, jer priključili smo se akciji pomoći za našeg najmlađeg sugrađanina Nemanju, koji nažalost boluje od jedne teške bolesti, i nadamo se da ćemo uspjeti na ovaj način da mu pomognemo onoliko koliko smo mi u moći, a svakako tu nećemo stati. Cilj nam je da večerašnja noć, kao što dolikuje, prođe bez podela, prođe bez politike, da pokažemo ono što jesmo, da znamo ko smo i odakle smo, a ono što će nas sve radovati je kada se sve završi, kada sumiramo rezultate i pokažemo šta je u stvari Lovćenac i pokažemo ga u onom najboljem svetlu kakvi mislimo da jeste.
Svi gosti Crnogorske kulturne večeri su na ovo druženje došli punog srca, među njima Zoran Kalezić i Bojan Marović. Znate kako, sad već kad dolazim u neke godine zrele, onda razmišljam pred svaki put i pokušavam da se sjetim nekih detalja koje uvijek pamtite. Znate, ja sam rekao ovdje vrlo iskreno, pobjegao sam iz Crne Gore da bi pjevao, a kad sam došao prvi put da pjevam u Lovćencu, Bačko Dobro, kako se zove, znam da bi bili smješni u Vrbasu, a onda Bačko, kako se zove, Savino selo, Bačko Dobro, Polje, Kula, Eketić, Lovćenac. To su bila mjesta gdje se moralo obići. I tu sam ja bio njihov. Znači, pobjegnete od svojih iz Crne Gore, dođete kod svojih u Lovćenac i u Bačko Dobro Polje i tako. To su neki, tada ja to sam ja negdje memorisao i to pamtim cijel život. I lijepo je doći, zašto ne? Mislim, ja ne umijem da se snađem u novoj estradi. Ja ne znam šta je to o čemu oni pričaju. Ja samo znam da sam ponosan što sam prvu pjesmu napisao tamo gdje se guste čuju i pored svih nekih hitova, 60 izdanja, baš sam bio vrijedan, nisu Crnogorci tako liješni kao što pričaju, Baljanije sam bio, ali imam jedan širok opus i vrlo sam srećan što ta pjesma živi i dan danas kao prva moja autorska pjesma. Vrlo sam ponosan što i baka i unučići znaju tu pjesmu. Znači, protkana istinom i samo u istinu vjerujem. I vrlo sam srećan, to znači sam insistirao ću da pjevam uživo. Ne mogu da pjevam na playback, ne umijem da lažem ljude, hoću da pjevam od svega srca, da im kažem hvala toplo i za one prve aplauze koje sam kao mlad dobio, da im zahvalim i da zaslužim večeras i da se ponovo predstavim u pravom svijetu kao zreo i umetnik koji iskreno od srca voli pjesmu i voli da je pjevam onamo gdje me ljudi pozovu. A mislim da smo ovdje dobrodošli, zaista je i lijepo je doći ovdje, lijepo. Ja sam tokom boravka, kako sam se doselio u Beograd pre nekih 10-11 godina, sretao neke ljude iz Lovćenca i uvijek sam se pitao kako je moguće da ljudi, pošto mene stalno kritikuju u Beograd kako nisam promijenio naglasak i kako to nešto neko mi bode oči, nekom je to simpatično. Ti ljudi kao da su sad došli s ognjišta svog, znači tako priče. Ja sam se uvijek oduševljavao s tim ljudima kao fantastično. I ljudi čuvaju tradiciju i prošle godine u Vrbasu ja sam dobio već poziv za Lovćenac i ne znam gdje da sam otišao, ovdje bi moralo da se nađe vremena se doći. Oni su tako i pesmom iz duše, kao što to uvek i čine, oduševili prisutne. Prva pjesma koju sam napisao tih dana kad sam došao bila je ova. Tamođe ognjišta dime i gdje guse još se čuju u brdima pored mora. Naša Crna Gora, željom moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da je dođem iz daleka. Željom moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da je dođem iz daleka. Hvala lijepo. Volio bi da sam soko, da poletim ja visoko i da viđu plavo more i sa brda Crne Gore. Željo moje srce gori, da se vratim Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da je dođem iz daleka. Željo moje srce gori, da se vraćam Crnoj Gori, gdje me stara majka čeka, da je dođem iz daleka. Dobro večer!
Tako da me ljubi i da me izludi kao ti. Mislio sam da to proći će, sada kada nema više djela. Ja kradem ovu noći, ali znam da neću moći kao ti. Da čujem, zaboravim sve što bilo je i da smijem se kada boli me kao ti. Nisam kao ti. Kad se okrenem pa te ugledam i da pravim se da se ne sjećam kao ti. Nisam kao ti. Tako da me ljubi i da me izludi kao ti. Mislio sam da ko proći će, sada kada nemam više djela. Ja kradem ovu noći, ali znam da neću moći kao ti. Ajmo dragi ljudi, da zaboravim sve što bilo je i da smijem se kada boli me kao ti. Nisam kao ti. Kad se okrenem pa te ugledam i da pravim se da se ne sjećam kao ti. Nisam kao ti. Na platovu ispred mesne zajednice su se mnogobrojnoj publici predstavili i glumci Mihajlo Kaljević i Andrija Miković, guslar Minja Krivokapić, KUD Njegoš iz Lovćenca, KUD Durmitor iz Kule, Kulturno-prosvetno društvo Princeza Ksenija, Stefan Marković, Đorđije Ševaljević, Miloje Bubanja i Milivoje Đurišić.
Zaželek se Crne Gore, zaželek se bijelih stada, djevojaka ili mlada. I gusle i crnogorsko kolo su kao i uvek posebno oduševili prisutne. Inače, Marko Rovčanin sa saradnicima je uoči održavanja večeri upriličio prijem za sve goste u sali Skupštine opštine Mali Iđoš. Predstavio je ličnu kartu opštine i sve goste bliže upoznao sa pojedinostima vezanim za život u ovoj zajednici. Ovom prilikom su i razmenjeni prigodni pokloni. U Lovćencu su toga dana zainteresovani građani bili u prilici da vide dve izložbe. Prvu, lovćenačkih likovnih stvaralaca, gde su bile izložene slike Vlastimira Pečurice, Mojaša Zorića, Jasmine Perović, Željka Tanovića, Predraga Pejovića, udruženja Tri Sorele. Sad su imena tu njih više, da ih ja ne nabrajam. Povodom je 13. jula, dana Crne Gore. Tu su sad izloženo ono što bi moglo da predstavlja i Crnu Goru, a i
šire, uglavnom je sve posvećeno da nas je 13. jul, dan Crne Gore i nas Crnogoraca. Drugu akademskog slikara Luke Lagatora. O njegovom stvaralaštvu govorio je Ratko Šoć, akademski slikar. On je poklonio ovu zbirku svojih karikatura. Jedna od najznačajnijih je ova ovdje iza mojih leđa. To je karikatura koja je dobila prije neku godinu Pjerovu nagradu. Luka nije samo dobar karikaturista, Luka je i sjajan slikar. Ovo je jedan vrlo lijep gest da je on Lovćencu poklonio one svoje najbolje radove iz domena karikature i satire. Ovaj dan će ostati u sećanju svih prisutnih i dosta im znači. Pa za nas znači mnogo, znači neki kulturni prosperitet, pošto smo mi tako reći zabačeni vamo na severu i malo manifestacije ima ovakvog značaja, ne samo iz Crne Gore, nego recimo iz Mađarske, iz Republike Srpske, bilo šta, teško šta dolazi do nas. Mnogo znači, čisto da se zaboravi na moment, to je teška situacija, ekonomska i sve, šta da vam drugo kažem. Očekujemo da će biti dobar, barem kao što je bio prošle godine u Vrbasu. Očekujem da bude još više ljudi, a vidim da je puno dece, što me jako raduje. Hvala Budvi puno. Vuk Bošković pozdravlja Budvu. Ovo crnogorsko kulturno veče je bilo uspešno. Prošlogodišnje, takođe izuzetno uspešno, se podsjetimo održalo u Vrbasu, a namera Crnogorske kulturne mreže kako ističuje da ova jedinstvena manifestacija postane tradicionalna. Svim Crnogorcima, ma gde bili, kao i svim bratskim državama i narodima, poručuju da proslavom Dana državnosti daju priznanje, ali ističu antifašistički i slobodarski duh koji je zajedno sa ostalima sredinom prošlog veka stao na put najvećoj pošasti svih vremena u novijoj civilizaciji. Dodaje se da Crnogorsko kulturno veče ima za cilj da podstakne dobru komunikaciju i saradnju matične države i njenih predstavnika sa brojnom populacijom crnogorskih iseljenika u Srbiji, ali i da dodatno razvija njihov odnos i osjećanja prema nacionalnim i kulturnim vrednostima Crne Gore. Ruke
baš odlazi. Niko nije znao, sakaj suze ko Marina, a kad rucima Bože, spasi me. Niko nije znao, sakaj suze ko Marina, i kako ćemo ljudi. Tako je. Bolena boje tumana. Bože, spasi me, a ja ne mogu bez nje. Bože, spasi me. Bože, spasi me.